Kiirel programmi selgituse teile ka ära. Asi on väga lihtne. Meil on siin lugupeetud tõlk, kes siis tõlgib kõike meie vahel. Meil on selline telefonimäng väikest viisi. Ja siin on siis Preili, väga tähtis, kes suuremat tutvustamist ütleme oma kodumaal ei vajaks, sellepärast et ta on ilmselt kõige tuntum influencer, ärinaine, näitleja, kokk, mis ta veel on, tehaseid peab, tegeleb humanitaartegevusega, on olnud mõistagi modell, sellepärast et selle kõige juures on inimesel ju ka palju vaba aega. Ehk siis tegemist on tõelise supernaisega, nii et mis on, palun? Hello, nice to meet you. Thank you. 이렇게 에스토니아에 와서 에스토니아 우리 또 스톡만 고객 여러분들 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 귀한 시간 내주셔서 정말 감사해요. Mul on nii hea meel, et ma täna siin saan teiega kohtuda. Suur tänu, et te leidsite aega, et me tulla ja Korea toitu maitsta. 오늘 제가 소개해드릴 음식은 굉장히 간단하면서도 한국인들이 정말 사랑하는 김밥이라는 음식인데요. 첫 번째로 바로 시작해보겠습니다. 조금씩 맛을 봐주세요. Nii, esimene toit, mis me täna teile pakume, on väga lihtne, aga samas väga maitsev Korea toit. Selle nimi on kimbap. 자, 김밥은 이 현주야, 김말이 없어? 씻어달라고 했는데 김말이 이거 좀 뜯어주실래요? Ühesõnaga seniks, kuni tüdrukud teevad neid asju, mida tüdrukud siin praegu teevad, ehk siis toimetavad kõiksuguste mattide ja muude atribuutide kallal. Selgitan ma teile ära, et kimbap on sisuliselt Korea alternatiiv, siis võiks öelda rahvakeelni sushi. Tegemist on siis selliste rullidega, mille sisse läheb mõistagi see riis ja proua paneb edasi. 이게 김이라는 거예요. 한국의 씨앗들을 말려놓은 건데 이 김에다가 밥을 소금이랑 그리고 세사미 오일을 이렇게 섞은 밥을 이렇게 올려놓습니다. Nii, nüüd seda kimbapi valmistatakse siis niimoodi, et kõigepealt pannakse norileht kõige alla ja selle peale tuleb panna riis. Riisi on maitsestatud soolaga ja seesamiõliga. 밥은 이렇게 얇게 깔면 되고요. Et riisi tuleks panna pigem õhukeselt. 그리고 이제 여기다가 구운 햄, Ja siis praetud sink, 계란, muna. 그리고 이거 한국식 절인 무예요. See kollane on Korea stiilis redis 그리고 시금치, ja spinat. 그리고 당근. Ja siis lõpetuseks porgand. 네, 이렇게 Saatad küsida, millised oleks sellised teised tema lemmikalternatiivid, mida ta hea meelega sinna vahele rolliks? 지금 사용하시는 재료 말고 지금 다른 거 넣으시면 무파로 잘 어울리시고 이게 사실은 이게 기본 재료고요. 이걸 맛보시고 만약에 이거 자체로 맛있다 하면 딱 이 정도 재료만 넣으시면 되고 나는 나만의 스타일로 더 다른 걸 섞고 싶다. 그러면은 본인이 원하는 대로 넣고 싶은 거 넣어서 드시면 돼요. Tegelikult kimbapi juures on reegleid päris vähe, et sinna võib sisse panna seda, mis endale kõige rohkem meeldib. Et need, mis meil praegu siin ette valmistatud on, et need on kõige sellised klassikalisemad või traditsioonilised koostisained. Et nendele võib alati enda maitse järgi midagi lisada. 네, 그리고 끝으로 이렇게 김밥 위에다가 세사미 오일을 발라주시고 얇게 썰어서 드시면 끝입니다. Nii, ja siis kui on kimbapi rull on valmis, siis selle peale seda tuleks katta seesamiõliga ja siis lõigata väikesteks tükkideks ja siis ongi kimbap valmis. 가져가서 맛을 좀 보세요. Aga siis me võime... Ja muidugi inimesed, ärge teie üldse kartke, et siin on niivõrd suursugune ja peen daam. Ma unustasin ka ennast enne tutvustada, minu nimi on Norm, ma teen ka süüa, küll mitte täna. Suurepärane, aga küsi, kas Preili lubab meil ka esimesed kunded leti äärde lasta, et me võiks neile seda serveerida? 그러면 첫 번째 손님들이 다가오면 되겠죠? 드레바가 드시고 싶은 분. Kes soovib tulla esimesena? No nii, julged, tulge palun siia. Julged. Pea. Palun. Ja pulgad leiate lihtsalt laua pealt, et ei ole miskit probleemi. Kuigi näppudega söömine teadupärast on see kõik see lõpus.
kas sa saaksid siis Preililt uurida, noh, et laiem publik saaks ka sellest aru. Nagu ma tutvustasin, sest tegemist on väga põneval karjäärilooga naisega, kes alustas 저는 tegelikult 계속 쌀 테니까 옆에서 이걸 좀 썰어주실 분이 계실까요? nagu kodus, ma jätan pooleli, naine räägib. ja mõistagi, mina võin olla tema abikäsi. 성화를 보시면 어떨까요? ja, nõus. absoluutselt. lõikamine, sellega ma saan hakkama, võib öelda talle. kas tal on ka paksu sellist? jääd, et see kuidagi. Because we are very busy. ühesõnaga, Preili oli modell. siis otsustas minna edasi telesaadetesse, kus ta sai siis veel kuulsamaks, kui ta juba oli. aga küsi, kuidas ta jõudis selle otsuseni, et hakata tegelema toiduga? noh, selles mõttes, et kui ma oleks ilus ja edukas teles, siis ma ei viitsiks süüa teha. 제가 볼 때는 저보다는 이분이 훨씬 더 siia, kas sul on käed küljes? 이름이 성함이 뭐죠? 저분? 오야? 오르고야? 제가 생각할 때 오르고야가 훨씬 더 훌륭한 엔터테이너신 것 같아요. 왜냐면 사회도 보고 쿠킹도 하고 동시에 모든 걸 하잖아요. palus edasi öelda, et tema meelest oled sina palju vägevam meelelahutaja, sest et sa juhid õhtut ja samal ajal teed süüa ka. no ega ma päris süüa ei tee, ma peaasjalikult ikkagi lõikan tema tehtud toitu, aga noh, ma võtan komplimendi vastu. 모델일도 하시고 연예 계속 활동도 하시는데 음식을 하게 된 계기가 무엇이었는지. 제가 식품 사업을 시작한 거는 2005년도부터 시작을 했어요. toitlustusmaailmas alustas ta tegevust 2005. aastal. 그때 이제 어떻게 시작을 하게 됐냐면 저희 엄마가 굉장히 음식을 잘 만드세요. 특히 김치를 되게 맛있게 만드셨거든요. ja kuidas ta siis toidumaailmas alguse sai, oli see, et tema ema on väga hea kokk ja sellest inspireerituna siis alustas ta ka toidumaailmas. see on kusjuures väga põnev, sellepärast et minul on natuke sarnane lugu, aga minu ema oli just vastupidi väga halb kokk. ja siis ma alustasin selle pärast. 그래서 저는 저희 엄마의 음식 솜씨를 가지고 브랜드로 만들어 봐야겠다고 생각을 했어요. ja et kuna tema ema oli väga hea kokk, et siis ta selle järgi mõtleski, et tuleks koos emaga teha toidubränd. 그래서 사실 한국에는 집집마다 김치 장인들이 다 계시거든요. 모든 어머님들이 김치 장인이세요. et Koreas kimchi valmistamine on väga-väga tavaline, iga pere teeb kimchit ise, igal perel on oma retsept. 근데 저는 특별하게도 저희 엄마의 솜씨를 가지고 이제 브랜드화해서 한국에서 성공을 한 것 같아요. aga et Miss Jin Young siis otsustas, et teha see toidubränd siis ema retseptiga tehtud kimchi järgi. mul on siukene pentsik küsimus. noh, et igal perekonnal, ma tean, nagu ka Itaalias, Koreas, noh vast, et igal pool on niimoodi, et on mingi asja jaoks väga spetsiifiline retsept, mida siis peetakse kõige paremaks. aga ma lihtsalt küsin sellise kultuurilise küsimuse, et kas on ka selliseid pretsedente, et näiteks mõni vanaema, kes on teinud 40 aastat kimchit ja kes alati laua ääres kiidab, et tema oma on kõige parem, teab, et tegelikult näiteks naabriproua oma on veel parem. 집집마다 김치를 담그는 문화가 있는데 혹시 어떤 할머니가 예를 들면 40년 동안 김치를 담그는데 근데 다른 김치 옆집 사람 김치 먹고 그 김치가 더 맛있으면 그때 어떻게 반응을? 문화적인 질문을. 그러면은 그러니까 한국은 집집마다 김치 맛이 다 달라요. 똑같은 레시피라도 김치 맛이 다 달라요. et isegi kui kõik pered Koreas kimchit teevad, siis see retsept ise on tegelikult ikkagi päris erinev igas peres. 그 이유가 뭐냐면 김치에는 이 유산균이 너무너무 많은 유산균들이 있는데 그 유산균이 발효되는 시간, 발효되는 온도, 발효되는 장소에 따라서 다 다른 종류가 만들어져요. Seda sellepärast, et kui seda kimchit fermenteeritakse, siis see, mis temperatuuril seda tehakse, kui pikalt seda tehakse, see kõik mõjutab seda maitset. Ja kuna see on igas peres erinev, et siis see maitse ongi lihtsalt niivõrd erinev, et on raske isegi võrrelda. 그래서 한국에는 엄마 손맛이라는 말이 있는데 그게 무슨 말이냐면은 정말 그 사람 손에 따라서 또 다른 유산균이 다르게 생성이 되기 때문이에요. Ja lisaks sellele fermenteerimisele on ka
inimene, kes ise toitu valmistab, tal on selline oma enda armastus, mis läbi käte toidu sisse läheb, mis siis ka mõjutab seda, kuidas see maitseb. Seda ma võin kinnitada, et kui ma näen, kuidas tema käed praegu käivad, siis seda armastust läheb siia toidu sisse kõvasti. Ma loodan, et see jõuab ka kundede keeltele sama nauditavalt. Järgmine küsimus, kuna ma tahan ka lõpuks oma vanaema retsepti järgi äkki midagi üle maailma müüma hakata. Kust ta võtab selle julguse, et panna just oma nii-öelda perekonna nimi tegelikult kas siis pakendisse või purki või mis iganes see pakkevahend on. Et see on tegelikult ikkagi nagu äärmiselt, sa pead ikkagi väga-väga enesekindel olema, sest see on see ja tema brändil on meil ju täielikult tema enda nimi ka. Et esiteks müts maha, aga teiseks, kust see julgus tuleb? 자신감도 필요해야 하는데 그 자신감이 어디서 얻는지. 제가 그래서 제 이름을 걸고 브랜드를 만든 걸 엄청 후회해요. Et sellest on päris palju aega möödas, kui ta juba oma enda nimega selle brändi alustas. 아니, 근데 넌 찍어야 돼. 응? 그래서 제가 제 이름을 걸고 만든 브랜드를 만든 걸 엄청 후회해야 한다고 얘기했었어요. Et nüüd ta isegi kahetseb, et ta enda nimega selle brändi tegi, sest et see tähendab, et ta peab ju niivõrd palju paremini oma tooteid parema kvaliteediga tegema. 왜냐면 이게 너무 신경 쓸 일이 많잖아요. 사람 입으로 들어가는 음식이다 보니까 이거 잘못 만들면 제 모든 제가 쌓아놨던 이미지들과 신뢰가 다 떨어질 수 있어서 정말 노예로제를 가지고 음식을 하고 있어요. Ja, et on väga palju planeerimist ja väga palju detailidele tähelepanu pööramist selle brändi ülesehitamisel ja toidu kvaliteedile samamoodi, sest et kõik, mis selle toidu tagasiside tuleb, see tuleb ju otse temale, et see on hästi aeganõudev ja detailidele. 근데 이쯤에서 궁금한 게 이거 김밥 맛보신 분들 김밥 맛이 어떤지 조금 인터뷰 좀 해주실 수 있나요? 마이크 들고 나가서? Ta palub küsida, et kuidas kimbab maitseb. Et kas me saame äkki teha intervjuu mõne inimesega, kes kimbabi on proovinud äkki? 나가서 인터뷰 좀 해주세요. Kas ma äkki lähen? Lippa kohe sinna. Seal on naised, kes tahavad rääkida. 맛보신 분들 맛이 어떠셨는지 인터뷰 좀 부탁드려요. 마이크 가지고 나가서 인터뷰 좀. 가지고는 나올 수 없는 게 소리가 나서 이쪽으로 올 거예요. Aga toome ta leti poole lähemale. Suurepärane. Mitte ainult välimuselt maitsekas, vaid ka suus. Kedagi siia poole. Kuidas teile kimbab maitseb? 어디 사시는 누구신지. 어디 사시는 누구신지. 굉장히 멋쟁이로 보이는데 하시는 일은 뭔지 이런 것 좀 물어봐 주세요. Ja, Singjang palus teilt otse küsida, et äkki te saate alustuseks ennast tutvustada, et millega te tegelete, kuidas teie nimi on, et te näete väga stiilne välja. Millega te tegelete? Tegelikult sa ise ütlesid ära, stiilne välimus, ma olen stilist. Ja tegelikult minu taust on ka, et ma olen samuti olnud kunagi modell ja toitu armastan ma ka, nii et natuke süüa teen ka. Ma tundsin kohe, et väga inspireeriv inimene minu jaoks. Aga ma suu veel ikka täisatud. Ei ole hullu. 마이크 대고 마이크 대야 돼. 인터뷰하는 분한테. 예. 네네. 통역도 마이크 대고 하세요. 네. 동역도 마이크 들고 할게요. 이분이 패션 모델 활동도 하기도 했었고요. 지금 스타일리스트 활동을 하시는 분입니다. Looks good. Stiil on väga kena, palustada. Aga kuidas teile kimbab maitses? Mulle väga maitses, et natuke ta meenutab mulle sushit, aga ta on hästi nagu õrn, et ta on võib-olla isegi nagu ta on palju nagu peenem ja nüansirikkam, et need maitsed tulevad kuidagi, nad sulanduvad kokku, nii et midagi ei domineeri üle, aga sa võtad nagu suhu selle ja kui sa seda suus hoiad, siis on selline tunne nagu see on harmoonia. Et selles suhtes on 인터뷰하는 사람 찍어줘. need
maitsed väga hästi ära tasakaalustatud, et midagi ei domineeri üle, aga ta kuidagi jah, nagu hea sümfooniaorkester kõlab hästi kokku. 제가 번역해드릴게요. 김밥의 맛이 되게 하모닉하게. 아, 저한테는 통역 안 하셔도 돼요. 네. 네. 그냥 인터뷰만 하세요. 네. 여기 사람들은 다 알아들으실 테니까. 다른 질문. 아, 그냥 또 다른 분들, 맛본 분들 또 다른 분들 또 초대해서 인터뷰하시면 돼요. 오케이. 할수 있어요. Suur aitäh. Thank you. Thank you. Kas me saame äkki Thank you veel for kellegi visiting. ütlen talle, et ta teeks ühe rulli veel, see on kõik. 한 줄만 다시 나한테 보내셔도 되겠네요. 또 다른 분도 인터뷰 좀 해주세요. Kas me saame äkki veel kellegi kutsuda? Ei ole. äkki proovid ise ja räägid? oi. teeme asja 근데 여기 erapooletumaks ja meie tõlk 현지 hakkab 분들한테 ka 한 번만 더 toidu 들어보고 kriitikast. 싶은데 맛을? 여기 현지 분한테 한 번만 더 맛이 어땠는지 좀 들어보고 싶어요. no mina olen, 나와주세요. võib tulla. 마가리 나가서 인터뷰 좀 mine, mine, 해주세요. ära karda, ma teie hammust. okei. nii, aga minu meelest oli väga-väga maitsev, aga äkki ma saan kellegi arvamust veel küsida. Kas äkki teie? Saan äkki teilt küsida, kuidas teile maitses kimpab? See oli väga hõrk. Mulle maitses, et see on soe. Jah, et võrrelda sushiga on super mõnus kokku sulanud maitse. 마이크 대시고요. Kokku sulanud maitse. It's very nicely blended taste. And I like the fact that it's warm. Yeah, it's kind of like really delicious, in my opinion. 여기서는 제가 보니까 마켓에 일본 스타일의 스시 같은 거 롤을 많이 드시던데 이런 종류의 김밥은 처음 맛보시는 건가요? Oh, you mean it's the same idea as rolling the sushi? Yeah, same idea. Yeah, and I like the fact it's warm. 예. 그 기존에 있는 그 재패니스 스타일의 스시 롤이랑 어떻게 차이가 있는지 좀 물어봐 주세요. Jaapani sushist. Well, sushi is a different thing, yeah, and there is the value is this little bit chili because of the raw fish, and for me, warm rice tastes better, Okay. and in general, warm tastes better than the cooked. So I really appreciate. It was really nicely tasted, and you're amazing. I just watch you from. Thank you. Amazing. Thank you very much. mulle meeldib see, et saalist kõlavad väga eestlaslikud vastused. Kuidas teile maitses? Soe oli. Seda on suurepärane teada. Iga kokk ikkagi tahaks kuulda, et tema soe toit on soe. See on väga kaunis. 자, 이제는 제가 한국의 만두를 저희 한국의 탕수 소스를 버무려서 좀 맛을 보여드릴게요. 이거 버무리는 것 좀. nii, nüüd me näitame seda, kuidas mandud siis Korea stiilis 이거 조금 온도 좀 높여주실래요? siis kastmega serveerida. 온도 좀 높여주세요. 온도 좀 높여주세요. 온도 좀. 누가 좀 도와주세요. Somebody help me. kas me saame? Help me. Mis teil mureks? Neiud, üks hetk. paneme ta tööle ja läks väga kuumale tulele teda. Arusaadav. 좋아, 여기. We can do that one as well. How hot? 그냥 웜. 6? Let's do 6. 오케이, thank you. 근데 못 에스토니아 말을 하실 수 있나? mõistagi. 아, 오케이. Ühesõnaga, seni kuni neiud siin omavahel vestlevad, siis ma tutvustan siis järgmist rooga. Selle järgmise
spetsiifika puhul on eriti tore see, et esimene partii seda konkreetset toodet on jõudnud siia Eestisse ja seda saab juba siis ka siit kaasa osta. Mõistagi on seda valitud koguste järgi, sellepärast et asjad tulevadki Koreast Eestisse kaua ja varsti on need siis igapäevaselt juba kõigile saadavad, aga täna on kiiremad jalad, rohkem täis kõhud, on ilus öelda. Ma kiirelt, opa, siin on mingi tüüp lapsega. Täitsa tavaline, nagu köögis ikka. Mandud on sisuliselt siis, noh, kuidas öelda, et keegi valesti aru ei saaks. 어떤 연예인인지 이런 Korea 거 설명해 pelmeni. 주시면 좋을 것 같아요. 감사합니다. 마이크로 얘기해야 돼. 응. Palus selgitada, kuidas Koreas tema tuntus on. Ja, mõistagi. Ja tere õhtust kõigile ja ma elan Tallinnas ja 와우. 와우. ja aitäh ja praegu töötan Korea Vabariigi suursaatkonnas ja siin on minu tütrega ja täna tulime ja et ma saan öelda, et proua Jin Kyung-ho on üks kõige kuulsam ja modelli ja nagu business naisena ja et ühesõnaga ja väga suur au ja ma teen ja teda, et ikkagi Tallinnas see ootamalt tuli, et üldse ei oodanud. Isegi ma olen praegu tervis. 네, 이거 나눠주시면 돼요. Kas olete proovinud kimbap ja kuidas teile? Hästi. 아니 근데 어떻게 에스토니아어를 이렇게 잘하세요? 에스토니아에 이제 그 아니 에스토니아어로 말씀하시면 되고 어떻게 에스토니아를 이렇게 잘하는지 내 말을 통역해 주세요. ta küsis minult, et kuidas ma räägin eesti keelt ja see põhjus on see, et ma elan Eestis rohkem 10 aastat. Sellepärast ja ikkagi halvasti ma räägin, aga ma püüan rääkida. 와주셔서 너무 감사해요. 그 맛 좀 보고 가세요. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. Aitäh teile. See oli praegu selle õhtu üks kõige üllatavamaid asju. Suurepärane keelega. 높여줬으면 좋겠어요. 온도를 더 높여줬으면. Pole probleemi, tehniline tugi on saabunud taas siia. Üks moment. 저기 저분한테 좀 우리 도와달라고 얘기 좀 해줘. 이거 온도 좀 높여달라고. 저 관계자한테 우리 좀 도와달라고 얘기 좀 해주세요. Kuhu ma siis enne jäin? Ma olen siiamaani šokis. Väga äge. Mandud ühesõnaga on siis Koreal versioonid pelmeenidest. Täna õhtul ta pakub siin 4 erinevat versiooni. Üks nendest versioonidest on siis kimchiga, mis on siis nagu mõistagi me enne rääkisime tema perel salaretsept. Järgmine versioon on klaasnuudlitega. Minu isiklik lemmik. On ka seentega ja siis segu köögiviljadega ja need on eelnevalt siis ära küpsetatud ja siis ta serveerib neid sellises mõnusalt klaasias kastmes. Ma saan aru, et siin juba usinalt nautimine käib. Ma nii kaua teen seda, mida ma kõige paremini oskan, panen inimesele taldrikuid ette. Ja põmaki tunnen ka ennast natuke kokana. 도와주세요. 이 만두 속에 든 거는 한국의 잡채라는 건데요. 명절 음식이에요. 명절에 이제 한국에서는 잡채를 만들어서 먹는데 이 잡채를 만두 안에 집어넣습니다. 통역. 이 만두 속에 집어넣은 건 잡채라는 건데요. 한국의 명절 음식이에요. 한국은 특별한 날 이 잡채라는 거를 만들어서 먹는데 잡채를 만두 속에 집어넣습니다. Nii, need mandud, mida me praegu serveerime, nende sees on selline asi nagu japchae, mis on siis Korea klaasnuudlite segu. See on siis klaasnuudlid ja need on segatud erinevate köögiviljadega ja tihtipeale see on selline roog, mida just sellistel rõõmsamatel või tähistamist väärilistel päevadel süüakse. Nii et selline täide on nendel mandudel siin praegu. 이런 만두 맛을 전에도 보신 적이 있는지?
et see maitse võib olla natukene uus, võib-olla natuke võõras või kuidas teile tundub, kuidas see maitse, klaasnuudlite maitse teile tundub? 어디서 만두 맛을 보셨어요? Kas te olete varem proovinud sellist maitset ka? 아, 처음. 만두 맛이 어떤지 또 좀 인터뷰를 해볼까요? 앞으로 나가서? nii, 마가릿이 나가서 인터뷰 좀 해주세요. nii, aga ma tuleks võib-olla teile lähemale, küsiks ka veel mandude kohta, mandu maitse kohta mõned küsimused. või tulen küsin sinu käest. nii. teeme niimoodi, et ei pea- 인터뷰하는 사람 입에다 마이크 갖다 대세요. kuidas sulle mandud maitsevad? Mando, siis see teine roog. Jaa. just, saad sa tulla sammu siiapoole? Väga hea oli, kui ma väga lühidalt pean ütlema. Siis mõttes esimene, mis oli esimese roogi nimi, mul ei ole kahjuks meeles. esimene oli kimbap. Ja, kimbap on selline nagu põhimõtteliselt soe sushi, ma ei tea, kas ma tohin niimoodi öelda. Et see oli nagu tuttavam maitse, see 버섯만두 on 말고 uuem. 김치만두는 안 만들었어요? See on uuem Where's ja 김치만두? ma ei tea, Kimchi see oli dumpling. kuidagi tuttav ja samas uus maitse, et nagu hästi mõnus. Ma ei oska isegi kirjeldada. Ja prooviks uuesti. 이거 치우고 이제 김치만두로 넣자. 지금 도착한 거는 김치만두인데요. 이 안에 김치가 들었어요. nii, järgmiseks on meil mandud, mille sees on kimchi. see on Jah. siis fermenteeritud Hiina kapsas koos vürtsiga. You can help her. Yeah, sure. 한국의 대표하는 김치인데요. 한국을 대표하는 반찬인데요. ma arvan, et et kimchi on siis üks Korea kõige paremini võib-olla esindatav roog. 조금은 매울 수 있지만 한번 용기를 내서 맛을 봐주세요. et see kimchi võib olla natukene vürtsikas, natuke võib-olla uus maitse, aga loodetavasti meeldib teile sellegipoolest. 자, 그러면은 김치만두를 한번 드셔보실 분? 김치만. nii, aga tulge julgelt, võtame kimchimandud. 김치만두. First try. mul on nüüd siin vaatajate küsimused. 페이스북 라이브를 하는데요. 라이브를 통해서 질문이 들어오는데요. 네네. siin on üks armas preili Liina küsinud sellise küsimuse, et kuidas preili hong üldse leidis tee Eestisse, kuidas ta otsustas, et see võiks olla see koht, kus nüüd seda kõike, mis ta siin praegu imeliselt teeb, miks siin? 오케이. 네. 에스토니아에 오게 된 이유가 무엇인지 나라들이 너무 많은데 왜 에스토니아를 선택했는지. 네. 선주야, 어딨어? 나 찍어야 돼. 지금 김치만두 엄청 줄이 길었는데 그걸 안나 씨가 찍었어요? 어? 김치만두 막 가져가는 사람들 길었거든. 그걸 놓쳤어. 에스토니아 오시게 된 계기가 무엇인지 어떻게 다른 나라들 비해서 에스토니아 오게 되셨는지. 일단 북유럽 시장에 관심이 생겼던 거는 아직까지 다른 나라에 비해서 이렇게 한국 음식, 아시안 음식이 많이 전파되지 못한 것 같아서 저희가 좀 뭔가 시장으로 생각하면 블루오션이라는 생각이 들어서 하루빨리 우리 음식을 알리고 싶다는 생각에 에스토니아를 제일 먼저 찾게 됐습니다. nii, ja nüüd ka vastus küsimusele, et põhjus, miks ta siin Eestis on see, et Eestis ja ka lisaks Põhja-Euroopas ta on tähele pannud, et ei ole veel Korea toit nii levinud, kui ta võiks olla ja just seda päris autentset, õiget Korea maitset, et seda võiks Kimchimandu. just siia tuua sellepärast, et seda on siin veel puudu. aga kuna me oleme maitsete radadel, siis lugupeetud vaataja Kristiina Saar on küsinud teistmoodi kentsaka küsimuse. Kas keegi on juba proovinud või vähemalt enam-vähem kavatseb proovida talle siis, või tähendab, et kas ta ise äkki tahab proovida mõnda kuulsat Eesti toitu või maiustust? 네. 에스토니아 음식도 드실
드셔본 적 있으신지. 네. 어젯밤에 올드타운에 가서 너무 재밌는 식당에 갔어요. 거기서 곰고기를 처음 맛을 봤습니다. ja tegelikult eile õhtul oli tal selline võimalus käia vanalinnas Old Hansa restoranis keskajatoitu söömas. Ütles, et proovis karu. karuliha just esimest 김치만두 korda. 아직 맛못 봤죠? 한번 맛 좀 보세요. proovige try. kimchimandut. no mõistagi. kas ta annab mulle ametliku loa seda näppudega süüa? 혹시 손가락으로 아니 이거 젓가락이나 말아, 말아, 포크나 올리면. 없나요? 찹스틱이나 야. 여기 있다. aitäh teile. no nii, aga siis ma saan ka lõpuks süüa. Ja kõige viimasena, nagu ikka kokkadel tavaks. väga maitsev on. 안 매워요? ei ole vütsikas. 와. ta on täpselt selline minu vürtsi muidugi taluvus on võib-olla natuke teistsugune ka, ma olengi vürtsiste asjade fänn. aga ta on väga maitsev ja mulle meeldib just selle kahe tekstuuri koostöö, kus ta on ise selline mõnus mahlane ja krõbe, aga siis peal on sellist natukene stick it glaze'i, slängis öeldes. minule väga meeldib ja ma kujutan ette, et võib-olla sealt 1 või 3 kotti kraban ilmselt salaja endaga ka kaasa. 네. ma panen praegu siia, ma ei saa. 네. 만약에 이걸 판매를 하면은 사드시 의향이 있는지. kui ta siin Eestis nüüd neid müüma hakkab, et kas sa ostaksid seda ise? mõistagi ja põhjus on väga lihtne, ma olen inimene, kes ostab või mind paelub kõik, mis on kvaliteetne ja toob natukene teist tüüpi kultuuri siia, sellepärast et nagu me ennist tagaruumis ka arutlesime, on see, et ma näen, et täna kokandus ei kuulu ainult kokkadele, kuulub kõikidele inimestele ja eriti tänuväärne on see, et söögi tegemise on leidnud enda jaoks inimesed, kes ilmtingimata ei ole profid või ei ole siuksed nagu paadunud lihtsalt kodukokad, et teen perele süüa, et väga lahe on näha ja minu meelest ka täiesti sürreaalne, et keegi on võtnud vaevaks hakata sellise kvaliteediga selliseid tooteid Eestis pakkuma. 네. Püha Jeesus. 네네. 저기 뒤에 계신 분들 혹시 맛 다 보신 건가요? 아니면 맛 안 보신 분도 계세요? kas on keegi tagapool äkki, kes veel ei ole saanud maitsta mandusid, et kui tagapool on keegi, siis tulge julgelt lähemale. 여기 김밥도 좀 있거든요. meil on veel kimbappi. 일로 오세요. tulge lähemale. 저 뒤까지 좀 서빙 좀 부탁. 서빙하시는 분이 very handsome guy. kusjuures ma võin ka üle poe öelda, et need, kes tulid legendaarset karri ja kanasalatit ostma, siis uskuge mind, siin on teine legend sündinud, suurepärased road. 통역 좀 해줘. 모델 일 하면은 인기 최고일 거라고. mis Hong palus veel edasi öelda noormehe kohta, kes aitab meil serveerida, et kui ta Koreasse läheks, siis kindlasti oleks tal modellina võimalik karjääri teha. kes see noormees? kes aitas serveerida. kuulsid? Sina? 그리고 저기 여기 이분 어디 가지 말고 뒤에 계셔달라고. 왜냐면 이거 불 켜고 이런 거 모르겠어요. Business pivot. 오케이. 어떤 걸 더 드시고 싶어요? 만두? mis te veel süüa sooviksite? kas oleks veel midagi, mis te teha saab? 김치만두. 오케이. 2. 오케이. 김치만두. 맛이 어때요? really? really? 와, thank you. 오케이. 자, 지금부터 자유롭게 드시고 싶은 거 있으면 저한테 오셔서 오더하시면 제가 만들어 드릴게요.
ja, aga nüüd võibki julgelt lähemale tulla, kui keegi midagi veel lisaks soovib. 뭐, Et, 투몰. 오케이. 자, 여기는 저희한테 지금 김치만두가 있고요. 그리고 야채만두, nii, nagu siis enne mainitud, meil on kimchimandud, meil on, 김치만두, meil 와. on klaasnuudlimandud 그리고 머쉬룸 만두. ja seenekamandud 이렇게 4가지 종류가 있어요. ja ka tavaline originaalmandu ka. nii et tulge julgelt lähemale, küsige, millist te 어떤 rohkem meeldib. 김치만두 맛있어요? 오. 아니 근데 안 매워요? kas vürtsikas ei ole? 와우. ei ole. 오케이. Estonia 김치 전문가. 아 진짜? 와, 나이스 미츠. 왜 김치에 관심을 갖게 되셨는지? 왜 김치에 관심을 갖게 되셨는지 인터뷰 좀 해볼까요? nii, 와, 김치만두? 와, 헉, 김치만두가 인기가 좋네. see on nagu eestlaste disko, Anna, kui üks tuleb tantsima, Anna. tulevad lõpuks kõik. palun astuge jah 안나 lähemale. 어딨어? 저 여기 찍으세요. 여기. 어디가 있어? absoluutselt, need on müügil ja need on sealt tagant Anna. saadaval. kui ostate Siga. praegu 3 pakki, siis saate kõik pakid täpselt sama hinnaga. teile oli üks küsimus. 뒤에서, et 여기 kuidas teile 풍경을. kimchi niimoodi meeldima hakkas? kuidas te kimchit 좀 더 올려주세요. proovisite ja kuidas teile see niimoodi meeldima hakkas? annan teile mikrofoniga. 하이요. Kimchi hakkas mulle meeldima. Moo ma haia. elasin USA-s ja siis mu Korea toakaaslane õpetas mind sööma, et mul oli iga päev 2-liitrine purk, mis tuli niimoodi paari päeva jooksul ära tarbida. see on iseenesest päris hea lugu, et Jopaselt oli Korea korterikaaslane, sai midagi tervislikku süüa, oleks ameeriklane olnud, oleks võib-olla krõpsupakk praegu näpu vahel olnud. tulge lähemale julgelt, praegu antakse neid ahju soojalt välja, tüdrukud, poisid, neiud, daamid, härrad. Te kõik olete oodatud sellele suurele mandupeole. 와, 응? Yeah, 김치. Do you like? 오케이, thank you. see on siis neil laudade peal. 안녕하세요. 한국 분이 여기 사세요? 아, 와주셔서 감사해요. 네. 김치는 김치 사러 왔어. 제가 이따 만두 이거 샘플 남은 거 좀 드릴게요. 네. 사장님 오늘 굉장히 또 멋있습니다. 굿 행거칩. 나이스 행거칩. 예. 네. 김치만두가 제일 잘 팔려. tundub, et kimchimandu on kõige populaarsem 와우. praegu. 아니 여기서 식사를 해결하시려고 그래 저분은. 그런 거 좀 통역해 주세요. siin on võimalik kõht täitsa täis süüa nendest mandudest, tundub. 이거 만약에 스톡만 백화점에서 팔면은 사 드실 의향 있으세요? et kui need mandud siia Stockmanni nüüd müügile tulevad, et kas te tahaksite osta seda ka, kui need siin olemas oleks? 와우, thank you. oi kui tore, siin on siuke sabake tekkinud, seda on meil eriti tore näha. juba poes kõlakad käivad, et kimchi omad võrratub, nii et siin iga öelda kohe, kas kimchi omad saab juurde. 김치만두가 가장 인기가 많대요. 김치만두 더 가져다 드시면 개인적으로. 네. 김치만두니까 더 달라고요? et paneme kimchimandud veel jah, valmis juurde. 그러니까 어디다 접시에다? 네.
mõistagi. One more? It's okay? 아. 오케이. 그러면은 페이스북 라이브는 지금 끝났나요? Facebookis veel video Facebookis videoülekanne toimub. Ja pean tunnistama, et seal on ka paar koreakeelset kommentaari. Ma nägin kõvasti vaeva, et neid nagu dešifreerida, aga ma väga kaugele ei jõudnud. 어디가 카메라죠? 이건가? 페이스북 카메라. Seesama. 오케이. 네, 에스토니아 시민 여러분 너무 반갑습니다. 전 지금 여기 스톡만 백화점에서 이렇게 쿠킹 클래스를 열고 있는데 너무 많은 분들이 와주셨고 특히 김치만두가 제일 인기가 좋았어요. ja suur tervitus ka kõigi, kes meid Facebooki kaudu vaatavad. Siin on väga palju inimesi ja aitäh, et ka teie meiega liitusite. Et praegu pakume me kimchi-mandut, mis on väga populaarne siin publiku seas hetkel. 어쩌면 스톡만 백화점이랑 얘기가 잘 되면 비즈니스가 잘 성사가 되면 이 백화점에서 저희 김치만두 맛을 보실 수 있는 날이 올 수 있었으면 좋겠습니다. Et loodetavasti saame me juba päris varsti mandut siia Stockmanni lettidele ka tuua ja siis saate loodetavasti ka ise tulla neid juba varsti ostma ja proovima. 네, 기회가 되면은 아시안 음식들 또 한국 음식을 어떻게 쿠킹해서 드실 수 있는지 그런 조리 방법 같은 것도 제가 스톡만 백화점 페이스북이랑 계속해서 컨텐츠를 만들어서 소개해드리고 싶어요. Et edaspidi, kui on võimalust, siis kas Stockmanni kanalite kaudu või tema enda kanalite kaudu tahab ta ka kindlasti teha rohkem videosid ja postitusi sellel teemal, et kuidas neid erinevaid tooteid saab tarbida. Nii et kindlasti jälgige seda. 그리고 오늘 저희 사회를 도와주실 우리 셰프님 성함이 오르모야 셰프님이 제가 듣기로는 에스토니아에서 한식당을 운영하신다고 들었어요. Ja et ta kuulis, et teil on ka Eestis restoran Korea toidu teemaline. Just nimelt, mul on Eestis üks Korea toidu teemaline restoran. 그쵸? 레스토랑 소개 좀 해주세요. Kas sa saate seda restorani natuke tutvustada? Jaa, selle restorani nimi on Jenk ja see nimi on väga sügavmõtteline. See on siis mu ühe sõbra perekonna nimi ja see sõber on hästi tore tüüp. Kõik. 아니 근데 에스토니아인이 왜 한국 식당을 운영하시는지 궁금해요. Kuidas selline asi juhtus, et eestlane avab Korea restorani? See juhtus niimoodi, et nagu ma juba ennist tagaruumides rääkisin, ma olen terve elu tegelenud fine dining kokandusega, olnud selline pintsettidega toidutaldrikule tõstja. Ja mingi hetk see lihtsalt tüütab ja väsitab sind ära, see ei ole enam põnev. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan tegema casual diningut, aga oluline selle juures on see, et kui sa teed endale tuttavaid asju, siis sa inimesena ja mitte kokana, vaid eelkõige inimesena ei arene, sa ei tutvu kultuuridega, sa ei õpi teiste inimeste traditsioone. Ja mind just paelus see konkreetne asi, spetsiifiliselt Korea barbecue ja eriti põnev on selle juures see, et minu siis sous-chefi või parema käe naine on Koreast pärit. 그럼 제일 잘 팔리는 메뉴가 뭐예요? Milline menüü teil restoranis kõige populaarsem on? Meil on tegelikult see asi niimoodi ära lahendatud, et kui sa astud sisse, siis sul on set punch'e, mida saab kogu aeg täita. Ja siis sa saad valida, mis iganes liha siis sa sinna juurde tahad. Nii et eraldi set ei ole, sa saad seda kombineerida ise. Ja see ongi kõige keerulisem osa, sellepärast et eestlastel oli alguses võib-olla, me oleme väga jäärapäine rahvas. Ja ma märkasin, et klientidel oli väga raske aksepteerida seda, et meil on erinevad setid, nii et ma pidin selle tegema natukene kliendi mugavamaks. 식당 이름 좀 얘기해 주세요. Kuidas saate uuesti öelda oma restorani nime? Jenk. 옌크. 네, 옌크도 많은 관심 가져주시고요. 여기 스톡만 백화점 또 사장님이 와 계시는데 혹시 사장님 좀 와서 인사 좀 해주실 수 있으실까요?
et palun külastage kindlasti siis Jenki restorani hästi palju. Kas me saaksime intervjuuks ka teiega, palun? hästi kiirelt President of Stockmann. sooviks veel pärast siis teada, inimesed lihtsalt siin on publikus küsinud, et mis oli, et toode ise on ju suurepärane, aga mis oli see trikk, et need nii maitsvalt on valmistatud. Ehk siis ta pärast äkki räägiks ära oma protsessi. 인터뷰를 하기 전에 이 질문이 있었는데 그 만드는 과정에 대해서 일단 그 과정은 잠시 후에 소개해드리고요. kõigepealt selle protsessi osta tahaks mõni hetk hiljem seda lähemalt veel tutvustada. 너무너무 멋있는 우리 스톡만 백화점 프레지던트 본인 소개를 좀 부탁드릴게요. Aga paluks teil kõigepealt ennast ka tutvustada publikule. mina olen Priit, Stockmanni juht. 아니 저는 백화점 사장님이라 그래서 되게 좀 나이가 있으실 줄 알았는데 젊은 나이에 엄청 성공하신 분이신 것 같아요. Ta palub edasi öelda, et te näete nii noor välja. 와, 그래서 스톡만 백화점 자랑도 좀 해주세요. Et palun, kas saate Stockmanni tutvustada ja võib-olla jagada, mis see Stockmann. But one thing I got to know ma tegin seda juba alguses. from a lady et paluti tutvustada Stockmanni. Nagu ma rääkisin, siis Stockmann on, ma arvan, Eesti kõige armastatum kogu pere kaubamaja. Ja meie kaubamaja südameks on siis meie armastatud toidupood Stockmann Delicatess. 기회가 되면 우리 지금 만두, 김치만두 반응이 엄청 좋았는데 요즘 스톡만 백화점에서 판매하실 의향이 있으실지? Et praegu saite nüüd mandusid ka proovida, et kuidas teile tundub, et kas Stockmannil oleks huvi neid mandusid müüa ja kuidas publikule need võiksid meeldida? 양아치. Meile väga meeldisid, väga hõrgud, kerged, maitsvad, sellised kevadised, suvised. Ja minu arust meil on juba teatud tooted ka müügis ja kindlasti me jätkame seda koostööd. 와, 아니 정말 이렇게 페이스북으로도 생중계가 됐고 또 한국 방송으로도 계속 함께하고 싶다라는 얘기가 나갔기 때문에 사실 공적인 자리에서 약속이나 다름없습니다. Kuna see jutt on nüüd Facebook Live'is väljas, kuna see jutt on nüüd Facebooki kaudu väljas ja see on ka Korea publik on selle info nüüd kätte saanud, et siis nüüd ei ole nüüd muud võimalust, kui tooted vastu võtta. Hea meelega võtame. Tere tulemast! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, President. Thank you. Thank you. 오케이. 저희는 이제 뭐 페이스북 타임이 라이브 타임이 한 얼마나 남았을까요? me mõtlesime, et me oleme öö läbi Facebookis laivis. 얼마나 남았어요, 시간이? 그건 진짜 너무 심한 장난인 것 같고요. Öö läbi on natukene liiga Noh, toodi ju veini ja värki. 라이브는 이제 슬슬 정리를 하도록 하겠습니다. Aga ma lihtsalt kiirelt hüppaks siia vahele ära meie kohalik, noh, võiks öelda siis Kimchi Guru on sellise pühendusega raamatu, mida ta soovib just teile kingiks siia organiseerinud, nii et anname korraks selle hetke teile. 와우. 와, 너무 한국어로 이렇게 글을 써주셨어요. kirjutasite korea keeles sinna Sõber sisse. aitas. 아니 언제부터 이렇게 김치에 관심을 가지신 거예요? Et millal teil selline huvi kimchi vastu tekkis? juba pea 10 aastat pärast USA-s harjutamist ja seal on minu kuulus Eesti retsept. 미국에서 10년 전에 공부를 하셨는데 그때부터 관심이 생겼어요. 안에는 그 김치 레시피가 들어가 있어요. 와, 그럼 김치를 직접 담그기도 하세요? Nii et te valmistate ise kimchit. ja pühapäeval tegin kodukohvikus ja 30 kilo eestlased väga armastavad kimchid. 사람들이 김치 많이 좋아하는 일요일에 30kg 만들어. 와, 그러면 저도 좀 맛을 볼 수 있을까요? Kas tal on ka võimalik proovida seda kimchit? ikka kahjuks mul ei ole kaasas, aga kodus külmikus on, et pean läbi hüppama. 가지고
aga seal on minu tehtud retsept. 제가 31일에 에스토니아를 떠나서 스톡홀름으로 가거든요. 그 전에 진짜 한국 김치 레시피를 알려드리고 갈 수 있었으면 좋겠어요. ja, et ta on siin veel paar päeva, nii et kui on võimalik selle aja jooksul teie kimchit ka proovida, siis oleks väga tore. On võimalik, aga ma kardan natuke, sest siin on ekspert. 그런데 한 가지 부탁이 제가 알려드린 레시피로 여기서 장사하시면 곤란해요. nii et kui ta nüüd teile ka oma retsepti tutvustab, siis palun ärge teie tema retsepti järgi müüma hakake. Retsept on salajane. 다른 데는 괜찮은데 스톡만은 내가 해야 돼. mujal võib, aga mitte Stockholmis. 오케이. Thank you. Thank you. 자, 이렇게 해서 저희 오늘 이렇게 재밌게 이루어진 쿠킹 클래스 라이브 순서를 마치고 저는 이제 계속해서 여러분들이 원하시는 요리를 좀 만들어 드릴게요. 우리 에스토니아 스톡만 고객 여러분 모두 감사합니다. 빠이. nii, aga siis võime vist tasapisi hakata õhtuga kokku pakkima. ja ma ei märganud või siis ei kuulnud, aga ta pidi avaldama oma retsepti saladuse, kuidas ta seda valmistaks nii, et see kodus jääks suurepärane. 사실은 김치를 담그는 비법은 사실 집안의 비밀이기 때문에 뭐 이렇게 공개적인 장소에서 알려드리기는 그렇지만 제가 앞으로 스톡만 백화점과 함께 이런 페이스북이라던가 컨텐츠로 김치 담그는 방법에 대해서 계속해서 업로드를 해드릴 테니까 그때 라이브로 함께 해주시면 좋겠어요. 지금 제가 설명드리기에는 약간은 좀 어려워요. 왜냐하면 너무나 들어가는 재료들도 많고 그리고 만드는 방법이 조금은 복잡해서 좀 기회를 만들어서 따로 제가 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그때 좀 많이 시청해 주셨으면 좋겠어요. ja et kuna kimchi tegemine on tegelikult iga pere enda saladus, siis siin on seda niimoodi kõigi ees natukene raske võib-olla öelda, aga. see oli põnev, et kogu see jutt läks tõlkes kaduma ja me saime lihtsalt 2 minutit rääkida hoopis teisest teemast. Pigem oli küsimus nende mandude kohta, et kuidas neid soovitatakse kodus valmistada. 예. 오케이. 만두는 김치보다 더 어려워요. 그래서 tegelikult mandusid on palju raskem teha kui kimchit. ja nüüd me räägime jälle üksteisest mööda. Kui inimene ostab siit poest selle suurepärase Brelihongi toote, kuidas ta seda 이 kodus 방송은 valmistab? 도대체 언제 끝나는 거예요? 네? 제품을 있으면 네. 어떻게 만드는지. 그러니까 나중에 시간을 내서 따로 알려드릴 테니까 오늘 이 모든 걸 알려드리기 너무 아니 왜 방송이 안 끝나냐고 좀 물어봐 주세요. seda ta ütleb, et seda saab pärast tutvustada. et see on väga ühesõnaga, kui ta kodus hakkama ei saa, siis palun võite talle kirjutada. Teda jälgib kõigest 2 miljonit inimest, nii et ilmselt ta paneb tähele, kui te kirjutate ja vastab teile isiklikult. 길게 한다. 예. Very long time. 예. 하여튼 그래서 제가 스톡만 백화점이랑 함께 기획을 짜서 이 레시피를 공개하고 만드는 방법도 계속해서 저희가 꾸준히 업로드 해드릴 테니까 그 시간을 꼭 기다려 주셨으면 좋겠습니다. ja et erinevad retseptid, need tulevad kõik sotsiaalmeediasse ja see, kuidas kõike valmistada samamoodi, et siis selle kaudu palun saate tutvuda, kuidas kõike siis õigesti saab teha. okei. Suurepärane, aitäh teile ja shopake siis poe tagumisest otsast neid kauneid mandusi. Aitäh teile! Thank you!